Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Amian Kachathap mi abang pu abang phiat maphan kang thum karni. Socheng Amreng Border Development Committee pen Assam Chief Minister Aphan Pinpura Lokapazurdam. Karbi Anglong Assami Rosmita Kemprai Khelo India Women Vusulika Long Sera Lek Chipalong Dunsi Karbi Anglong Aphan Nong Mekewan. Pinya Birta Long Pen Kado Kavya Phantame Kardam na Pazriklo. Tangti Pinya Birta Arjuikta. Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Pining Higher Secondary Ketching Siang Deng along Amen Kachathap mi abang pu abang phiat maphan Kang Thum Karni Padusi Kurwang Thu Pazirpo. Dipu Rengbong Home Higher Secondary School Principal Long Sing Timung Pen Me Chipahin Puponsi Lasso Higher Secondary School along Pining Amen Kachathap abang pu abang phiat maphan Inthum Arnisi Chopha Alhiatum Men Kachathap mi Atharia Samiat maphan Kero Lapen Kurwang Thu Pazirpo. Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Angkang Tok Lang Kelang Asai Pu Mate SI Biren Singh Inti SMD Siam Pu Robinson Inti Vice Principal Barim Pradip Hazarika Lapen Thanbang Barim Manju Hazarika Tom Tetok Lun Kanang Bong Kapado Akimi Abang pu abang phiat maphan Kedeng Amayalong Pining Rengbong Home Higher Secondary School pen Kep Asat Lang along Ongko Mate Mathematics along Aphai Mate a number ke long ke ong naya bang pu Sar Binong Kiling Aphan Indreswar Hazarika Chekimo Anong E Pazirpo. Lasto Anong E SI Biren Singh Inti Lapen Ari Sanghwa Tumpensi Pazirpo. Socheng Amreng Border Development Committee pen Patr Piponsi Pini Assam Chief Minister Aphan Panong pen West Karbi Anglong District Commissioner Arideng Isi Pinpura Lokapazir Paduram. Pinpura Lokapazir Damalong, Socheng Amreng Border Development Committee Ameipu, Augustin Hanse, Prasanta MT KSA, Anthony Teron, Place Amsung Atum Pendanglok, Pinangan, Ahoy Kaching Hona Songja Puatum, Chetong. Son Thomalam Tepensi Alangitum Pinpura Lualong, Jongpon. Lake, Ahoy K, 1951 Anikan Ke Plakatengsi, Dowet Nangji. Aduntu, Azirding Klipen Ahoyarat Kehang, Police Station, Bivek Nangji. Lapena duntu Karbi Anglong arlo nang kedokop Meghalaya Police Outpost Meghalaya arlo an ceterek nang jik puhenno. La salam mang kay pinili tum na dak DC dak West Karbi Anglong District itum DC long ke wang inang ko bang thela poilo yenom lam sabula hoya doi long tame ilitum non puan tam kay mun sama wedelang kay ker ni wang se ke chebong ka cheru ka ching chek du asi ini lang nilitum wang iglo la dak nilitum ke alam ka prek talong thik thadat lo nilitum maga 1951 long saudi demarcation at teng pen chilong vek nangji lalo isia point nilitum la pen thu nilitum non prabjing pen dang nitum lang hem philong tame prabjing pen thana nang pinai athema hamren pen ke kilometer thom kerak throk do nilitum go hajat kaprek kisung stame nitum dak hamren ke banga ka siksak do asin nilitum phannon immediate prabjing pen nitum phan thana nang pinai lalo la pen ke thom bang ke nilitum hala non la isia kisung do itum jantia korte tum nilitum aphan isia kai ki hutame lang tum isia power na ke ayana bangal phelo mekhala BOP bangal tum pukar biang long ludukok asela bang so BOP bang ke immediate ladak shifted nai anotangte alang litum ta prang ben ke do dim do hala bang so dim kapachi do dam ye phan bu la bang so ni tum son ni son thom pang room lo la bang so lo bang ke nilitum through nilitum ladak itum honorable chief minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma lapen through DC West Karbi Anglong phansin tunang piglo lalo chawbo lalo pininil tum Karbi lo charli asong lapen Socheng Amreng Border Development Committee pen ladak DCSI hemlong itu memorandum nang pilo itu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan panongsi asi memorandum nang ki pido lo itum government of haning ke thela pen administrative and law and order phani ke theyo ne sinil tum pinian tami organization hoi panil tum dak hoi du ara pharman dak memorandum nang pinian ke tak photrok la unplank tanglo la so incident pen la si pinile thota ni tum dak memorandum nang pilo la pen la memorandum lo putha kom pam penil tum adu hoi kacherai common nok be tum Socheng Amreng Border Development Committee chairman Sir Agustin Hanse langlip than parjir milo asi nilitame kar i bangala pulo
la pena bangke langdam pulotang te ilitum West Karbi Anglong itum border part lapu hojai part punon police latum thirtip sido lapen jiri kendeng anat puno thana do ulukunchi lapen sabuda na tame police thirtip do sita me itum lapu langhempi anat hamren pen langhempi mate langlong chor ituma border area an ke kilometer thongkera phoso selang same la ana jak dingpi angbong lapen haladak more than 20-30 a population do hala tuma phan ke law and order pen kelang dun chari ji mate alang li hada kara tum law and order phan kachi ki nang ji lason a situation nang do ko ko ta me alang li tum da khamren ansi wang nang kok titi asi lahai adu hoi lam pen that pupelo hala dak law and order ka maintain nang la pen ra tum ta me kapre ka long ta me award cycle long ni phan hala dak bangke thana bi nang pusin tum pini ta me memorandum long pilo la pen bangke rara tum hanta isi ka chuning ri bangke la pulo ili tum ahok lo tema kisung ke boy ke do ulo sita me laso non a situation pen langdam lo pulo tangte ili tum arara tum kena hok thepik lo mani areng a husolo hemri ta me mecholo lasi ahok lo ili tum Amreng Socheng Development Border Development Committee and along with KSA and along with the colleague we have come to submit a memorandum, and in memorandum we clearly point out that in the border area, both Karbis and Panar should respect properly the status quo, which had been completely demarcated in 1951. So accordingly, they have to respect the status quo. And thereby, we again mention, our Panar brother, so you should not instigate. And we Karbi also, we are not going to instigate. But we need only to maintain peace and harmony and respect the status quo which has been demarcated in 1951 only. Then regarding the memorandum, we already mentioned that though we have been in the hazard position, we told our friend here, though some of our houses had been burned down, and some have been beaten, but even though we told them to restrain from any untoward incident, that we already control our Karbi brothers. But in Panar side too, I appeal, if we want to maintain peace and brotherhood since time immemorial, you have to honor the status quo on the line of control. You may say you claim that Block 1, Block 2. Block 1, Block 2 is no more. And once upon a time, Khasi Jaintia, you have king up to Silhet. But Silhet already been occupied by Bangladesh, so cannot. So let us honor the power and position of the union government, and at the same time, let us respect the state government and central government. What they have demarcated is demarcated. But let us feel brotherhood among each other, and let us enter each other's state, but not now. But when we come to maintain peace and harmony, then let us have as before. Thank you. Guwahati DTRP Indoor Stadium along Kapedopon Pai Nipain Kora Narkepe Nipain Kora Sirkepa ni an Ninia Baha 2023 Anikana Parman Khelo India Women Wusu League All Assam Wusu Championship along Sami Rosmita Kemprai Sera Lake Tipalong Dunsi Karbiang Nong Apan Nong Mekiwan Dipu Rukasen Arong Amekar Razu Kemprai Pen Kazok Intipia Tumasupi Sami Rosmita Kemprai Karbiang Long Wusu Association along Senior Player 2023 Aparman Guwahati DDRP Indoor Stadium along Kapedopon Pai Nipain Kora Narkepen Nipain Kora Sirkepa Nian Nini Abaha Khelo India Women Wusu League All Assam Wusu Championship along Kachipati Dumpen Kihayanong Mate Sera Lake Tipalong Dosi Karbiang Long Apan Nong Mekiwan Lasso a championship along Rosmita Kemprai Pen Wusu Sanda Mate Chinese boxing Kachipate below 75 kg weight category along Amen Chapdosi Chipati Dun Alang li Wusu ke Patua Hien ke Tex Rajok alang itum weight category along Joy K Pen ke Hanong Chipalong Dun Lasso kapatla long ke palang cari dun Japan team manager Runme Timumpia Phasi toy dun nupusi Karbiang long Wusu Association Chumbang Ghana Terangpen Pachinipo
Karbi resunim so ronga je ketalon cengadim Karbi klapalong non kiwang ji citia ciklo ni phai sir keparni KCS pen card chola pen kachiki mo ja mek deng ponpong Phua phong an Karbi klapalong kibi Karbi resunim so ronga je long claim barim la pen sai ki claim kachipadu katuma phan card chola pen kachiki mo ja mek deng ponji pusi pini di phumanja KCS zone na pen Karbi club tiri pia maya tom pen pherang kia maya long pangdak pong Reception Committee made tirika mamai hoke bang deng Karbi sonim so ronga je pen pache tonsi hong pho difu manja John pen mate difu manja difu area long kibipon Karbi Youth Festival ke chengsi tirika mamai lapen niltum long nondo difu manja John President Akihai Dilip Singh Terang lapen Reception Committee Assistant Secretary Akihai Gobind Terang lapen ni tumlong do Reception Committee Subcommittee akon Chairman Madam Helen Terang pi lasi Inghipi Helen Inghipi lasi pini jasemet pet nang litum hanang kehang alam manglapu hello muning 2024 ningkaning ko rapti la sohud bangke Karbi Youth Festival ningkan pokep ke pleng ke choklo la bangso ningkan pokep ke pleng ke chok pen pache ton ponsi ke chengsi la pen first second third 10th la pen 13 mane 1974 1975 1976 1984 la pen 1986 87 ahud difualong Karbi risonim so aronga je ke pachun pon ahut ke cerabdun ke pachun pon ahut ke cerabdun abang pitumanan KCS Central Committee pen kedeng tang a program hin ateng pen pache tonun si ilitum dak difuman ja jonang bong stamel tum tirika mame senglo daktap karcho ame karcho lapen kachikimo ame ilitum dak biponikji non ke bang chiti Niner ni September 9 ni da kechengsi Karbi Youth Festival kechengsi adim lo Karbi Club long 1974 au si kecheng lo da Karbi Club long la so labang so adim long sile tum biponji da si labang so pudak si jasimet pet nang tum hanang ke hangik lo labang so katalon labang so ame pudak ke thanji phan da si jasimet pet a program koson si do ekji ma lahai le tum long difu manja ke se zone ame pudo alang li phansi ke thai phaje tuning lo Kardom naltum anutin media abitung tum han jasemet pet ke Karbing long adang hepi akaprek ajun rice long kata la daktar lang so long permanent nang bibe ko pon boy hut kata lon pon adim along an nang talon bom bang bom sidak di long an non kiwang ji citi tarik sirkep arni padu pon po la bangke jasemet per bangke nilit la bangso la phong pho ki claim ka cipadu tirika mame atum han la pente la bangso tirika mame pen cheng lo ka prek along ka cerab don tum han nilum karchu muhet aki hai teron sa hoge puson karchu abang phunon abang phu gidu ana tum han ke karchu pol pen kachiwoi tang chom sangtet ka chu enom tang chomrong so gele tang an tuan an ke nildum ka chikimu siding ponji lasi jasimet pen nili KCS di Bhumanja Junsa hin pen ka choningri kang tungo bangke ladaka bangke ajirding len 1974 pen 74 75 76 84 87 pinak ajirding len lopo hala so ka chipat dub duna tum phan bang nili tum kiri gatarli basai bang klembom li pinang ana mena bangke long lola pen pinang ana bangke klem rapedari sang hudum ta kachiteni dulu lasi komania bang pu bang jongsi nili claim dun pu bang jongsi do pulonte alang litum bang la Karbi Club long non pini pen litum mo tarik ner kep anda ajo ani yang sam lapen adap sini dak doklungji lasi nilitum KCS di Bhumanja Jones lapen anpar la so karchu lapen katalon ponji achun bang ake hai alang likela dak si duwerji alang litum hanang bong nang chithan ji phansi nilihin be se me chuning rilo
Athi nilitum ana bang kiri bang komania phana mena bang kateng ni det dukok ta hai lasi nilitum kamat ha ke anu tin aphan hala daki klem volunteer ben cheng lok la daka kapre ka sub committee ko pine fooding sub committee punon construction sub committee punon lahe man anu tin honda bat bedeji bo bang matha lasi nilitum la bang so ajir ding len an abang pudum han kiri abang pu bang kiri along aka sub o akatorado lasi la so akatorapen kachipa jok ji pulote la anutin jutang aching hon hala aprang koson lo pisar unu huotum an sidame la mithang jutang aching hon pen la karbi klabalong an amen nang achi pije phan versi just med hinten chuni Jadi anutin na bang pi umama si kecengsi first second third 10th lapen 13 festival Karbi festival mate 1974 1975 76 lapen 1984 lapen 1987 hut kecerap du na bang pi tum anapan unan ke bori pon lo da KCS Difuman Jajon ba Central Committee men stamenil to reception committee jungjung men stamek kecitong dami lapen alang litum han ke hangji phan citi tarik ner kebarni ke hangji phani litum bori sirkep tarik sirkebarni ke hangji phan bori pon lo stamel labang song bong pen komani phan kitene bu pale damune det ba kichini ne det la son do kok dahai la si non mes dia jo hang glo de alang litum menang si wang pen litum phan alang litum nang pachini pen data alang litum hastame nang chetong lunpo alang litum phan alang litum stame lan so se non ke bang ji karcho melong lan so se RD nang pidun po busi litum tirika ma me pen stame tuning ripon lo pardon Pai ni phain kuranar ke parni Karbiang Long Chamber of Commerce ameipu Augustine Kramsang lapen ari sanghwa trompen AK market lahrizana long pherang ke me kangni non malom lahrizana hiti pen danglok Karbiang Long angkang kaprek abeha ke klema tumang bong kachitonte pupu lam kachipang jara potha Karbiang Long Autonomous Council Taxation Department atum kelang paching bardu nanji lapen beha natke anutin tame ke klem long dia rondo pusi pherang ke amai pen lam phe chipak langdu oh pusin itu mau film penan alam itu mau nangelo lapen alam itu ling bom mau kasih penangan bipar bihari klem itu akisung la pucot tadi itu lah rada tu ngade public itu kacunam pin ya teman kisung itu kok lo nason sini nang klangkong lo son telong lo lapen nili isi untuk bipar bihar kecukleng ke anutin apang ka right tu lapen bipar bihar kecukleng ke anutin apang ka government men juntu no lom nili penan social media long tegi long lo itu je bipar bihar kecukleng tu lam cikilai sai media pen lam cepatron saya rason itu lah ekonomi lah pen itu orang kan komplain nang liolo la sila so ko thak bangkin itu juntu businessman community mate chamber of commerce in la cilangin dak sini itu pininang tu fan terang ke tu mahin pen je bipar biha ka cuklang tu am itu tu malam tiga pacini dami ke dah number 1 me tu ka chunili dami mate ka pacini dam tu bangke Autonomous Council mate taxation atau juntu taxation pen mate council pen juntu bipar kacuklam atau pan NOC kipi mate ke ana atau hanta ajaha atau pan pilo ajaha atau pan pipilo lason jintu mong komplain nang dito lason bang ke council or mate taxation department ta yang kalian nai komasi bipar biha kacuklam janing hang ma hara tu pan bang ala tu dokan kacubi po order ke ilong mate pidun rek nangi po bang sin gitu ke aprang ada jenis ibu mo la sinonda ala tu pan kacu puduni po bang ke je komane pan bang plak wong komane pan bang ke plak dia la sono bang ke bibeda sike me po sin di juntu taxation department komasi in charge ma iam mate siam sarapanta ini tu la chamber commerce hin pen tuning di dunno la pen nomor ini ikudun kang tungo bang ke nona lom lan ini tom sosial media long penana la bu abipar ka choklam tu lam thi ka chepang yar tu hala dara bang ke nindi
kacuning ridunya bangke alang tumyong si ahok da businessman bulute so department pen selang tum NOC ke ma so department pen selang tum order ke ma hala bang chini nei bonda ni ladak thegam long lo social media long je hala department hoya pan ke lam the pa le si social media hoy pen bang ke je Karbi long SP lapen Karbi bukajan SDPO lahai tu nang lang nangi ko bangke la bangke aron kadima athema dadak yong si alang tum NOC en lo bulu telake NOC ke council principally lapen taxation department principally lapen alang tum genuine pulo ahol lo to genuine lo anda veterinary department pensi alang tum pan wo suma susema chume ma chuno ma hengno ma mema ke veterinary department pensi check ji la sini dalang tum ha chuning riang tum bang ke la hai bang ke je etum bipar bihar ahopet ka chuklem long bang ke law and order dum phan bang ke bungwi dete law and order dum phan bang ke la soning ye dete po bang sini ri alang tum hang chuning riang tum upima taxation department veterinary department yong si ladak on council hello head lo karweng long ke la council long si upia lama ta chingwai dam nai la sino long penangan la social media long ke klang abang ke kichok ke hipi lo sini tum la chamber of commerce in pen bang ke arang tum pan kipudun dam tum Karbi Anglong Autonomous Council ex CEM Johnson Bepena Jok Pini Perang Kia Tumangno Aninga Klong Alam The Lapen ASDC Asong Ake Mangalam The Cepak Langpo Alang Lipen Kaning Jia Tengke Nahok Aparti Le Dodon Tami Bon Ta Metang Ahawar Metang Ake Aparman Ke Arjap Thip Nang Ji Puhenlo Ni tu abang ke isi ke asong he asong hut pen lo so song conference pu Krung Jing Sai meta donan ko lo la su dak central conference da dopo dak district le pen constituency branch long an tala son se isi ke chingwai pon pe dopo la kai siang deng lo hiniang deng bang ke dak political kopi ma ke claim ne kopi ma da mi non pe thelong son si sulimo la so gap ka chini ke chingbar bedu dak ha central committee pen dak room an branch sor an sila so lahai ka chingwai ka chini pet je phana bangta isi ka ching room so conference pusi da ka ching room an para bange dak non thaglong lo ane election hai non rem mon sitap dak autonomous state demand committee pen hajirpu KSL pen KNCA la tumbang si karbiang long asitina lam bangke ningje dunang kok election lerem election hai seta vul long ong ke pusitap la so karbiang long ke claim nu kam nang claim ri po bangke la song thom ben se jasmet ke patir pinang kol si sialam udharon lo example son lo non punang MLA nang ke thak homosti nang ke thak men pen karbiang long le pon et si hala daga bang tap ningje hai bang vedet dakta ASDC KNC pen si dum si ningje chotlo je karbiang long le MLA homosti ki minang salam bipena job hala doramla part te nogam disikadai hala bang nang pon pithiara bang kela ke chokchi apen ni tuma lamen si puchotlo sitap ni tum yong sar juje protein high court ta case pm nang kok pola ya lama bang tang asip dak election abang ke all India hawa India ke dak ke all India ni tum claim nam takali all Assam party takali sitap election ke kupisi je planning mo po bang ke India plan pen isia hawa du sia bang ke congress atum si ningkan ko anu ne ha sadhin long det pen ke nang chari lop sitap ang bonglom 1970 lom ta isia tumo nang le lop congress chok che pupen janata dol wang lo apen ko non la song thaksi congress che wang thuli lo puthot ako congress chok che pupen si BJP nang klang lo tanon BJP bang congress kon ma ke chok che BJP bang sa ko hinu mu chot non ke theklong bang ke ta khai so tum han tai hon hep pen khai so tum phan kang hon je ke PV kam si claim la pen dak ane
British da claim clear kam to dak nang claim that British atum ke Bangladesh da ari chulo sita hala tum claim clear kam ponang mane hala British ari chu PMC declared that lo hala bang so 1953 1853 hut pilo declare bang ke ne tum areng kelok aron nang impose pilo da India ara phana reng kelok aron nang impose pe lapen ne tum dharmo nang rimdun et nahi pune tum bang pa pe ko hala ke British ari chu peace ke ning jalam ta pinia bang ke India me tha muni to bang si pulo one country one language one culture one system ta hala bang ke mane ASDC pe leke krokrit kali India penang ong dungarat ke krokrit lasip la kaduk welam pe namasip non ke India lo nang chelarji ni tum dala song ang thek lo penang chelar lo blu ni tum panta masi autonomous te na pijima hala so song along sini tum cherapun pu la election lam puthak lo kaduk we song panta non punang a congress no BJP no na hok le dosita bang a khay tum long charli dun si me bang khay tum na hok party long le dosita ame thanga wara me thanga a khay me thanga long ri phan bang char jap thip non puna ha Mizoram sor bang tap NDA long se kicher abdun pulo NDA long se partner pusita hala NDA pin khara link ke Mizoram sor ko krip la song thak Meghalaya sor da dusi NDA long se ke dun lop sitap hala Meghalaya tuma bang tap la song thak NDA tum ka pin khara link hala tuma bang ke krodun de si dak Karbi ang long leader BJP leader phantani tum chuning ring tung Congress leader phantani tum chuning ring tung bala song thak ha APSLC hala song tum phas chuning ring tung dak doling do sita no ka platform long le do non sita Karbi ang long phan kacherai ji Karbi ang long rar phan kacherai ji phan bang ar jap thip nang jip kalil pulute dak ke politics claim ka malo non isialam punang dak long le khajana pe bat hala kidu tum pile lo ke plang tum company tum salong le charai lapo hala ka son lon je itung pola komara bidi lo ke tan tu chinia bang kala Assam government pena bidi Assam government bang sila so policy ki claim dak ke tribal tum long le pulute dak ke cherai dam long le ka cherai dam long ye phansi mission bosun dhora ta hop pen hala haya karbar bang tanang claim asai lahai ta ASDC कैसे कैंसी पे न बंके लके प्रोजेक्ट थेला बंके दाक परमानेंट के दो मंतुने पेन के दो मुने खे तो फान कार्बी पेन चंगलो आदि मसा तो दलो गारो तो दलो कुकिया बंगली अहोमिया नेपाली कादोए भंदा इफेक्ट लो लके दाक दो तुमके उने लो थे दाक दो तुम दुख साइडे के अहोमिया होक बंगली होक हे गारो होक जी कम्युनिटी होक दुखिया मनु आसे यार गुतिके हे माने पार बिघा 20 टका 30 टका খাজানা লোৱাটো এটো মানে যুক্তিসংগত নহয় এটো আমি কব বিচাৰিছো লাভং tangte normalam so para phan birta mo ingtonic sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihena mo phit puthot birta long wang thuik long cafe mate Karbi farmer association of agriculture atom chelangsi phong lokpet arata phan inki ke pangreng aseke kepi seke ke endunara da phan kula pen rearing tours pa jirpon pasi kat news ase malong nangli Langpher constituency angkang phong lokpet arungalok pini owe kimi club ase malong Karbi farmer association asong pen patr pipon pen assistant agriculture department atom cherap tunsi arunisia pharaman inki ke pangreng aseke kepia mai kang nipon Labang suamay ponglok pet cafe aro amay po gotam phangcho pet military ponsi aluhiaman pen agriculture department senior demonstrator Dhura Bora Rodan Hita Ropi Margaret Teron pila pen cafe tiripi amay po
ting kuinti kong chunbang soron sing rongpi lamjai sarpo himari rongpi pachet hang chunbang sondong terang pen klembang rajip terang atom chetong donsi ha dagara na phan inki ke pangrenga seke ke pialong rdp pong lapu senior demonstrator dhura bora pen inki ka pangreng pen ale kosong si kelong pon lapen ke klem ke dama puthak an than pajer mi pon lapen inki ka pangreng pen ahon nonalong ilina dor suri pliso se long pon lapen edona hem tuna phan ke inki ka pangreng pame pulote hema phan ke nang sot anta jedor putak than pachini pon Kidutsi Maya Hot Cafe pen Sericulture Department pen seke ke endonara raphan kula pen Rearing Tours akijor pen Pazir Pon Lapu Ponglok pet cafe arwame phung gotong phangcho pen seke ke endon kachetong dun arara phan kachoro Pazir Pon pen Mesen pen Pachot Pon Katiki lo, sitame Sericulture Department pe sitame ili tumhan lo nali tumhan lo panong government pe panong ahonu orta pe chelo IT aso pe chelo penan honu do yin aprang si ke ipai do de tiga sumar amhang ke tia tigeli aprang si ke pai ke nasik hai ke ching ko de sai tu together aprang si ke tum ko ko tum rikong ni tum kan betul rikong ni udah ke inglo ri lok sekda ciri ni so tum ko kiri kan tum ko ke ke di bong hong ko na so so lo jadi bagaimana ni tum di ki matha kan pilo ilong meda di ciri sera di siapa Tangte pinya birota bangke kang toniklo